E moni lava lo mātou tua e le lei oe a wai whaamavau lo lofa mātou tia lo wang le lei lo whamau ni ai mātou lau whanau. E moni lava le nevi inga le tua a wā mātou te si atu i ato e le vi inga ma le whaafitai wā oe o le tua e matua le lei lava oe. Mātou tu fo e matepa i le malamalama o le aso o mou mali atu. Mātou whaafitai lo wang le lei ma lo lofa le tua. Lau tau singa, ma lau tau te inga e mātou le aso atoa mai lava le tae au si o mai fo le fiafi. Mātou mauli mawina le mātou tio au ngā luenga mamana. Au fo fuanga, o mea uma ua e tuina mai mo le tangata e whao ngā ina. Le mwhaia mātou upon whaamatala lo le leile atua. E le leila wa oe a wae whaamavaulo o lofa tama. Mātou vi atu ma whaaftai atu le fo i fiafi. Wa e te tai melo mātou wola. E mātou lau whanau, la mātou sauni fo i whalongolongo i lau whionga pa ia. O mātou watu i ate oe le tua i le whiel ngā luenga. Se i whio mailo nganga pa ia se e whau o mai mātou le po. Whau le whalongolongo lau whanau le fiafi. E le ngata fo i le whau o mai a te au. E vea ma se ala vaa, moli atu lau upu le fiafi. Folfolaina ma o ina la upu le tua, mātou te le mwhaionu whaia se mea pe au noa ma oe, a mwhai fōna mātou whaia ma leo noa se o se vi inga o lau fio ma waini whaamnianga mo i mātou, le ala le mātou te mana o mia ilo nganga pa ia, e te mafuta mai ma whaau mai, whaamnuia mai, lingi mai le mana o lo nganga mātou te mafuta, mwhirisipi ma whasoa i lau upu, maalamala mai mea uma ma sosoani mai ai mātou. Whetalai lava oe whaungaina le tangata mole atua i lau whinangalo le fiafi. Ia e mātou whaangolongo ai se e au mai mātou, whamnia i au tangata, whamnia i mātou o malava le tua le nei pō. Pe au mawhoi le ngā luenga, ia fo i atu lava i ato oe, mwhatu mawina i ato oe le vi inga, o le whamanu, o le whanetanga, e o le whavavau. Ai mai pel whatau wa ai ai mātou ni au auna. E au auna mawhaia lo lava whina ngalo a mātou mawhaio na ngā lulu e mo oe tama. Mātou wala watu le tua. Whamunui ai mea uma le a mātou whaia le ne fiafi. Ia i ume uma e le manuia. Ai alangai nai pele vi ingo lau fio. E whaavavau lo vi inga Yesu. Amene, amene. E whatalo whatu foi ni fiafi i le paia le silasi o si o tātou tunu sa moa le tunu peli. Ma lo le soifua moa ma le langi mama. Ma lo le onsai, ma lo le tautua, ma lo le ngā lulu e le aso. Ia o mai fo le teimi o le tātou Paul Klame o le tātou Paul Klame masani ne o le tutu o le upenga i le loto. Tautua atu e foi la o tō auna o Poni Fontil nei. Ia lofa le tua ma whaamanu i atu o le fiafi ia e tusa e fōi ma le upo le tua. Wata lofa atu i le ia o Samoa. E wauna pa ia le tua mwhalitua i so se whatawhaitau langa. A lora ngā lua le fui vai a sa ia le li. Wata lofa atu i tupu mai e o si o tātua tunu. Tama li i mwhai launga. Ngata fōi leo le malu silnu. A inga uma ma to tele o si o tātou tunu o lo sa lau le nei lo langi ke lope nei o tātou iai, ta lofa ia tau tau po whelava fo i se tunu o lo e au mauma sa ili malo ai, ta lofa atu ia tau tau le nei pōr sua fo Yesu, ta lofa whapto fo i le fiafi ia i tātou tu amatu tua, tu asinsina, o lo tā po ia ma tālo mo le alofaiva o tama whanau sa mo e misi fo ia o le ngā luenga ale au whaitau langa, ia le li, whamni atu le tua ia tau tau. Whatalo whātu nisi o lo whafonga mai tono mōta ngase. Pa ia tu le whamalo longa, mamana le tua ia tau tau. E le ngata fo i lea, a mawhana whanaina fo i nisi o lo tono whalpui le ngango le tua. E le fiafi masa uma, ma lo le on sai. Ia e le ngata fo i lea, whatalo fo i nisi o ngā lua le nei pō. Le ngata foi lea, ia o nisi o lo asia si mai foi tonu au kilani nei, i le ai o au kilani o lo mātunu no foi mauma wai, foi o asia si mai o no ni tutungi foi ia poni whalawlave, ia misi foi o fontanga me ai kalesia mainga, ata alofa atu ia atu o nei pō,
Fai fo stay mo mo nei fta fa fonga mai el tatu por klama le tu le penga le loto fa talo fa to ya to o nei to suia la ule tio ya fa fonga mai ma tatu mafuta ya le ngata fo le ni si lo mai mo mai lungo le Facebook ya fa ni atu ya to mo la vala nga lo nge fai o le share to ma tu atu le am no vo sistanga ta sa wo ya share to el tatu wa por klama fo ile le fiafi ia whaatalo whaaptofo e le sunga ia is ako lo tulai mai fo ni fiafi e le tautuaina o le malu le tunu ia ala le nei ala leo aftai le nei ala leo mwhai on tātu so tai e pēr ala i le au nanga i le upu le tua ia le tua ia o le nei fo fiafi ia o le a tātou whalongolongo fo i matalital no i le upu le tua e se le mātango fio o ama no fa penei, o ama no fa auro, o ama no e le au maua. Nea wae fa penao na tufi tau whao e le whanau le tua, le upo le tua, po le alava se taimi, po le ase aso, po le afu se au wala e te maua le upo le tua. O tangata o loo nau nau i le manuia ma le fia sāwhanga i le manuia ma le o le whawavau, o tangata la tau te nau nau le upo le tua. Ia e piki a foi ia le mele lei mo le me taua ye foi ni masei mo ni fa le tonu la ufinga luenga po la foi se upu e te fa fonga ye le tal fenga i malo la foi tel tununga malo fina ngalo ia ona la foi se le au le fa ngaina tau samile ano maneia ia e tia il pona ivi se vane le fiafi ia fa pena ona mo ai se digesting le lei po se ngalua ina le lei o le me ai fa le nganga i lo so fua ia ma nga ia toi pe for ia tul telo taimi ia talas ese lava foi tel tununga tele umta upsi seli ma vaenga o tu spa ia le tala tu sa uma ia tel tununga o tatou ia pa lava le mea ia la foi se mea e tau mwhaia tu e foi el tatou por klama le tu le upenga le loto ai se mea le ave ma oe mi ia le tu le fiafio lo tatou tala noa mfa wina pel tatou por klame e le mta upu ma il tu sia mataio leo lo tatu tau whao maina le mata i luas fulu ma le lima. Ma le whai unga foi lea o le tal noa whao onga i su po na last discourse. O na discourses e lima. Po na onga i e lima na vai ina mai e mata i vaenga e lima. Pe a tatu vavai a ngai ele. O ngā tonu po le body. O le tusi a toa a mata i o. Le la tatu tal noa. On whamanatu atu lava ia o le tau o tele, o lo si le fiaina lei, o lo mai whatasi vaenga ni e lima, mea lava e lua, o tala mai ai e mateio, mea sa ia whamauwina, mea sa ia tustusia, i ana resources i mea na maua mai ai lea tala ma lea tala, tustusia mateio i ana whaupunga, ma mea e mai ai, i ale mana anga, moi tātou i mea na whaia Jesu ma on so o mana, fe malanga ina mai se ona tala inga ye tonu i se temi umi kari leia ia mai se fol tele onisio nu sa ia ai au mai fo i mateo ia se feta linga po se au onga po se tala noa le utatu fa ngoina le discourse e au mai e mateo se saunuanga Yesu e fa ilo mai ai pe o mai ai e tusa o meo le ma lo lontama then sau e moli mai ma introduce mai ile lalolangi. O lo tatu iei la ile vaenga lona lima po le vaenga muli lea e whai u il tusi lea a le mata upu le lus fuluma le lima le discourse muli. Ia lolo tatal no ai su i le mata utia o nisi foi o whata oto i longa i tutonu le fionga pa ia le tua. Nei whata oto o lo maua foi il tusi a luka maua nisi nai vaenga foi o whata oto o mai tusi amante i tonu fo le tusi le evangelia Ioane ia e whapena foi ia le tusi a Mareko. O le whataoto la le atatu tal no ai na tatu vave me i tua ina i whaumaina ia tatu la atu anga il matau pe lusu mo le ono ia po o le conclusion po le whaumaina le tusi amante i amatatu il matau pe lusu mo le ono e o lava le matau pe lusu fulu mo le valu ia on whaumaila ia lea po le whaiunga la o vaenga na o le whaalataina o teimi o popo ngā Jesus i o lava ilona maliu malona tuitu
o lo kava i le tolu lea, i le o le vea lai me tau o discourses, ia po narrative fo ia le vaenga muli lea, awa le o tau mawhai manteio, ia mai loa le tala i le maliu i Yesu, lona whalata ina, ma le maliu, ma lona tuitu, e wha o mai ia lana tusi. O le whaipula suma le whae o le tose fulu, am tau pulu suma le lima lo i eise whata oto e whata tau i tā leni, the parables of the talents. Ia, o wa le nei whata oto o Silvia fo e tātou, usum tu whawhini tātou te whalung so, e fo e whaonga e whaifi au, la unga i le ngata fo i lea wa e masani ai. O lo i eini wha autu bo ni tangata o wha autu iei main characters, bo characters foi. O lo au mai e tu tonu o le whata oto le nei, e le ngata fo i lea mo meo symbols, mo meo me wha tusa. Wha tusa i Yesu, ia mea o lo whapena o na fina ngalo i e fia o mai e se tala, e wha mauni ai li tele o meo lo i e fia mai se fi au mo moli, mai se fi au tāua, e simposia o le aia whaongaina. O ia ma o le tala leie o lo iai ia le tangata pule po le master, iai man au auna, e tō tolu na amatu ia na tā leni. Ala whaitau, mai pēr whaitau si na vaenga le titia. Whai mai e whapei o le tangata fōi nā lumalanga, ma tau lia o le mai e Yesu whaatau te whaatau tōnua i mea ia nei e tala noa le mta aupu e lusu mal wha o lona a fio mai. Po le taimi e tu e fio mai o se lapata inga o mea ia e lapata i mai ai i au ke siano mtangata o lo mwhaino whaitau ma o ina lana upu lana fio pa ia le lana fio pa ia ina ia ta pena ai ma saunioni ai mo lona tu e fio mai. Ma mai la ia o whapel tangata malanga fo ina malanga na val au ia na auna o na tu ina atu le ia na o ana mea ia te la tau, o a watu o ia tale ni lima i le tasi, a lua le tasi, a tasi le tasi, o whaatau le mea umwhai ai i le tangata, na alu lo lea o ia i lana malanga, na alu i lea o le na iei tale ni lima, o whaatau atu ai, na mawai fo i tale ni lima, o whapea fo i le na iei tale ni lua, o mawai fo i si tale ni lua, a le na iei tale ni tasi, o alu ma eli le lele, mana na ai, le ario alona ali, o mwai po tele o na sawa i leo le li ia o ia au auna. Whaamsino ia na mea o ane tu inatu ia i la tau. Na sawa i lea o le wei ta leni e lima, wa o mai ta leni e lima, whape mai le li ie, na e tuina mai a tau ta leni e lima, wha auta wa o maua ta leni e lima, wha atu e fo i leo le li ia te ia, o le le ia. Le au auna le ia mal wha maoni, wa e wha maoni nai mei titi, to fia o e pule me tele na uru fale mai e fio lo li. Sau fo i le na i ta leni e lua, whape mai le li ie, na e tuina mai a te au tale ni e lua whauta o maua fo isi tale ni e lua o whai toi fo leo le li o lei la o na lei man whamaoni o e whamaoni nai mei titi o te tofia o e pule me tele na uru fale mai e le fio lo li o sau fo i leo e tale ni e tasi o whape mai le li e na o loa o le tangata whainta o e se le sele le mea e te le i luluina lui fo ia leo o le complain le li inga i lalo ia whai atu lo le ia le afo ia le lipule ia te ia o le nei fai upu e lusu malono ona tale tu ai leo lona li o fape atu ia te le o na le angai mal pa ye o e lo te le o te sele i mea na o le luluina ai saito o te fa pot fo i mea na o le fa tape pe nai mea o lea e tawai pe an e tu ina atu lau a rio e fa tau tupe lua e ali lalo. Whamaila ia lea o le lusum leiva. A wā o se wa iei mei titi e fui nātu i a teia a tili tele ia na mea. A o le wa iei ia ni nai mea e whaoa lea mea ua i a teia. Ia o tōtu lia fo i lea au na lea o ngā ili pou luli whafo o lo iei le tau whaitangi a we ma le lili wawo nifo. Ia. Na ana skimpe na wha topi atu la sia fo i ma o watu nisi fo i o whai upo wa o le tala malam lama e nona fia mai lava e a mai ei le ute ma le autu o le tala le nei e whaere tau e le tangata pule po o le master o whaere tau le ia Yesu o le wingo Yesu o le main character o ia o le tangata na o ia le o le pule na ia watu ana mea e tangata e tausia ma whaongaina alu leo Yesu ilana malanga ia ei le aso e tu e sa wai Yesu o le wingo le alu isana malanga mamao ia le taimi lea i le vā o lona fio mai mua le na fio mai e Yesu mua le tino
mai le fai lo mai le malo lon te mama mai le tala le lei o le vala o lona fio mo mai ma lona toe fio mai le ata tu te fatali ele winga le o le malanga na alu ma mau ale matai ia o auna o isi vai ngana ta o mai o auna to tolo o auna le upu eleni o le dulos lo inga o le tangata foi le ai lona submission I lona matai ai lona o langa auna fa maoni I lona matai e sa e tali tonuina lona matai ai lenga ta foi lea na te ilo le lona matai na te ilo moni foi le upu o lona matai maltula fono lona matai lo ringa se auna e fa maoni le la mai fa nga mai su le tolu auna ia mai ia I tu ai ngata tolu o lo fa pena ia ona ia foi ele so I fuanga mala tu talia ina le tala lei o isi u fa nga ina o isi u fa nga ina foi ia le nga ma le tau o me le lei ma resources na mai Yesu e fa nga ina o isi foi ia o la tu le fa nga ina e ui ua ta ua I la tau nei o auna ai le o I la tau uma oni au auna fa maoni tolu lea ia Yesu wa nisi sa le tali tonu fa maoni ile upu o la tau matai a le tali tonu isi mea no fai atu ele matai pe ila o le li ile no fai tau ina nei tasi le ta leni na ave ai ai le se mea na fai o le visili ai se ana fai ai ele tua le tangata na fai ele tua le tangata ile amtanga e lua men fai le tua ina ia ta pua ia tu ia te ia ma ia au auna le tangata ile tua lua me ta aua ta puai ma auna anyway o puie lua tutusa le leia o le ta puai ma le au auna pe fo fa mai ia sa tani a Yesu e I fo mai ono watu leo malo uma ia tu fa mai Yesu wana o le tua e te ifo iai wana o ia fo e te au auna iai lo ingo lo puta puai tusa le leia ma le upu leo le au auna wa le nga o le ifo le tua le ai e serve fo e ifo me te fai e te fuai I tu tono le kale sia mo le tua ai le nga o le ifo ma fa ma fna fana no fo ai le se me la fo tu tono ringa e lua me fai ringa e o fa tasile le alu ta puai ma ifo ma tu tuli ma fai anga uma le tangata e ta puai atu I le tua ai ai foi le tu au na o le upu ta puai luinga la fa mai le tua ta mai Yesu au dai le te mana mi lo luinga na fai le tua I le tangata ina ia au na ia te ia ai fōlinga mai la ele au na fa maoni uma le tolu lea ia Yesu tu sai maltala ai sea ia ona o le sito tasi ia poisi foi tangata le tali tonu ma le ustai foi il matai tato vai me o taleni wa isi le me o le fa nga ma Yesu o taleni o ani me o taleni e fa te tau le me uma ale tua na tu ina mai ili tangata ia I tātou ina ia tātou tau sia le lei ma whao ngā ina ma le poto ai mo le whaateleina fo I le malo le tua so all the resources that God have been given to us it is for the extension of His kingdom to use them wisely whao ngā uma mea na au mai le tua o ame na mai le tua o me pe o me alofa fale nganga spiritual gift tofu le tangata ma me alofa ale tua o lo iai ni te ue fa mai le sa me alofa e iai lau me alofa tofu uma tangata ma me alofa na mai le tua ai lana le ilo le tangata lana me alofa langa ilo sa ili ai iai me alofa na mai le tua e fasa fua tufa mai ai tatou ana ta leni ia ana me alofa le ngata ilea o tātou ability, po talents, po me mai whaangaina mo lona malo. O tātou teimi whaalu te tau. Isi nā resources nā mai le tu, le teimi, very, very important resource on mengi o le teimi. O tupe, mea nā mai le tua ia e tātou, ele ngata ilea. Ia oanga vaa ese, umana uta o tole upo le ability ilo inga, the variety of abilities that has been given to each and every one of us. Whai ona whao ngā mo le malo le tu. O le zime o le poto, o le wisdom and understanding, o le malama, o le ata mai, le ngata
o le ata mai e fai e ia mea manui ai le tino o le poto fo i malama i le afionga pa ia le tue tau na whao ngā te tau e le whao ngā e whina wai ai whao ngā te tau mea uma ia extend ai le malo le tua na o ia Yesu e o mai le whaatoto le e tau mea tātou na mai uma me nei e mō le whaalau te leina e tangata wa mai ai mō le malo le tua le mea o le tāleni ia tātou mawo whau le meni o le tāleni e tasi le tāleni i taimi o e fo i e leni ma e o mai wha taimi o Roma tasi le tāleni ai tolu se fulu tolu kilo kalama lona le mamafa o se mes tasi mo se tāleni ai a whaliu tupe la ia tātou whaangaina ia le tāla Amerika le taimini a whaliu tupe tasi le tāleni ai tasi le miliona wha se lau sful manvalu afe wha se lau le worth o le tāleni e tasi se e mawa whaula ia ele mantua i te lea o le pa converter nga il tāla na me se le tāla US a lua la tāleni ua 2 miliona valu se lau toru suma le ono afe ma le valu sfuru ma le valu se lau tāla a 5 la tāleni fitu afe ma le iwa se fulu a mine fitu miliona iwa se fulu ma le lua afe ia le tupe mau i tāleni e 5 ma vaile ia le se singa o tupe na mau e laulia pe a whao ngā me o tupe na ave ia le atua e mataulia le o tupe ia na ave ia le atua i laulia o le mea lea o tāleni ia po o tupe ia a ele o tupe pe o tupe ia tālai mau e tātou a mau me o kapingi coins po le mea e aulo atoa si liva isi i tu ai ngā tāleni a o le aulo e matua i taunga tālava le tātou te vāwai le worth e whaia sina taunga tā al melsi mea tātou te vāwai e le whātot e le to tasi se au na ave i ai e le tua e le tangata pule i ana tāleni ai to tolu e multiple linga to tele e fai lo mai ai o le finangalo le tua o som tua fine ia to tele tangata e vala awina e ngānu lue mo lona malo a o le itoe e fio mai o ia to tele tofu tangata malana me fai lau tele ai le malo le tua e le o se ngālu ngā astangata sto tasi usom tua fa fine ai o ngālu ngā mo tangata uma e mana o mia la me taole work together. Ngā lulu e whatasi, tangata uma, tangata ke shano, i wahenga ese tusa mea lofa wa mai e le tua. E whalau tele ei lona malo, a ole i toi e fio mai, lona tele i o Yesu Keriso. Le si meta ua o le quantity po le au fai. Ese le au fai na ave i leo li, tui nā tu i tangata au aunane to tolu. E tu tusa le tā ua o tangata tei tua tasi umalawa i lumo le tua sum tua whawheni. E ui ese le tele o mea an whaunga ine listangata mai listangata. A fofonga le tua, in the eye of God, he does not favor anybody. E le favor e le tua le tangata mo loa po le tangata mativa le ai e tu tusa. Ai ese le a whai. Ese le quantity po le a whai o mea ave tangata. E fua i lona malosi. E fua i lana ngā luenga ma responsibility po o matawhi yo le avatu. E ngā lulua i tangata tai to tasi. Me la tātou wawai usum tō whawhini. Ese mea lofa whaale nganga. Uia au maia mō i tātou umalawa i le tutusa. Ese fo i anga whaale nā tura. Ese le malu losi o isi, ma isi au auna. Ese au whainga o mea watu le tua, ia po tupe po tāleni. I tangata ese foi le mawalulunga o le loa, ia me se foi le poto o tu ina atu e le tua, i lea tangata, ma le tangata, e le tutusa. Alfesili e whapea. Peta taula i le li, i lea na watu ia il tāleni e tasi, ona to momu pe iaisa na whai tio, e tusai ma le mele na watu e lona matai. O le tali e le ai. E le te tau ona to mumu pe whai tio. E le te tau on to mumu. Pe te tau e foi ona wha mawalunga ma wha alia vale le tangata le na ave e le lua, ma le 5, e le 7 miliona, ia ma le 2 miliona, 2 miliona le siali.
O le tali e le ai, i le tau fonu wha maulunga i le tele o mea wai ateia. Aisea, e ta tau o nei lore lei, e le tangata le o tele responsibility, tele mea wa vatu e le tua i ateia. O la fo o tele mata whaioi responsibility. O le awhea ngai maia. E tau na ona i lo lei e le o ni ana mea o mea le tua. Wana ui o se tangata tau si mea. He is just a steward. Tangata e tau sia mea le tua, e vaia mea le tua. O tātou uma o steward, o tangata e tau sia e vaia. Le lei mea na mai e le tua, e se awha balitu sia. Luka lon tāpu sumar fitu, lo is fai upu o whapea, fai po iwa, le fai po iwa, se furu whapea. E whapea fo i o tau pe a uma o na fai o mea uma, na polo ina atu i atu o tau te whai ane o au na lea o ngā lava i mātou nei. Awa mea te tau na mātou whai, o mea ia ua mātou whaia. Mai upo luka. O upu lava ia Yesu, le tu sia mai e luka, mai e luka le whaapunga manei alea. La lava se mea tātou whai ua polo ina i tātou le tu e whai. A uma. O na tātou whapeifo lea, tātou lava au auna. E lea o ngā. Aisa, a le whai umai. A waha o mea e ta tau o no mātou whaia. We must do this. The instruction. E ta tau o no mātou whaia le whatonunga. A le matai. E loa i leu stai. E loa i le loto maulalo. E loa i le ava i le atua. Ia Yesu malana whatonunga. Lewa malanga Yesu. E ile aso e toi e fio mai ai. A lewa tu ina mai ia i tātou. Tātou mata whaioi es ese. Ngā lulu e ai. Ina ia tātou tali atu ma. Tu atu le accountability. Whailo atu. Ia te ia. Mea ua tātou tausia na ia mai ai tātou. I tātou mantua ina fo o le atua. O le atua na ia fo ina mai mea o mai ai tātou. God is the giver of all the good things. O ia na maia me le lei. Maia kopo nta mo mo lon foi po suman fitu. O me le lei uma ua fo ina mai a toa ma mea lofa uma e a toa ona le lei. E mai lunga la vaia. E alui fo mai lita maa o le malama. E le o ia tia se mea e wha le tu mau. Po sina li liu i titi. Tawina, fa mai ia kopo. O mea lelei uma dadu te maua. O mea na au mai e le atua. A o mea e leise mea e wha le tu mau. There is nothing that is not stable. Stabilize e mkua mausali ma mautu mea uma. Na mai e le atua mo i tātou. E leise mea o mai e fo i mai wha tangatanga e le atua pe mai e le mai ato toa mo i tātou. O le sona, le sisi le sona tāua mo tātou sum tua whawhine. E tātou whaise whisili whapea. O hani mea le atua, ua whamanuia ai, i isi tangata ai le o ia toi. So sili le ia toi ma. Hani mea wa e loa lau i lisi tangata ai le o ia toi. Our resource that others have that maybe you do not have or I do not have. Ele o ia tau ala te vai i la lista ngata. Ala wa e wha sepa iai. A wa fo ni mea lofa o lo o ia to e mai le tua. A le o iai isi tangata o le kalesia na te ngalue ai. I'm whaiona ola le meo leo la wha tustusa. Comparison. Wai nofam compare le mea na ia to i lista ngata. Ia on tupo ia leo le loto leanga ma le loto vale ma le wha uu ia ma le a whaina i fua lo loto. O no lova ai fua le mea lofa lista ngata. Nga kau fosi leo iai. Ai lo le whirangano leo le tua. No. Ai le mea lofa na watu le tua ia tua. E ke unika o iei lau mea lofa. No hui wa. Mea wa wha manu iai le tua ia tua. Nga lue ai. Wa le wha tustusa ina fua i lista ngata. Ia po e po le fo i le titi o lau mea lofa. Po le tele fo i o ne mea lofa o ia te oe. O le isi vesidi e wha pe fea o na e tausia ma wa aia ma wha tele ai le malo le tua pe a wha o tele ni mea lofa ia te oe. If you got multiple resources, what are you doing with those? O ala lau mea ngai wha iai. Nothing. Leise me o wha iai. I te tau na wha o ngā te tau.
whaungai na ia mauai se whasilinga. Ia mauai ia se mea e whasili atuai le mano le tua. Lea se o onga mo i tātou mai le nei whaatoto. E ta tau no tātou malama lama lei usum tua whawhine. I mea lofa ma mea umana au mai e le tua. Ai mai se foi. Ia loo o langa ma loo o langa mo tātou o langa vala au wina i vaenga ese ese. Na tau la ile ia i o lauwa ai. Ile mea na ua whao ngai o ele tua ile mea na. Just put your focus there. Put your focus. Just focus on where God place you. Aua nei e wha. Aua nei e atua tuwale puapete pa polepe. Wha tustusa fua lau mea lai whai e listangata. Whai le mea na ua ia toi. Au na i le tua. Mai tātou te leo au na istangata au na i le tua. O le si mea whawhitau le mea leo mea wa mai le tua ia toi. O le istangata wa tele mea wa iai. Tau whailo le whai ana oia trying to be a one-man band. E leo se mea le lei ia le nana atura. E leo se mea sao le tau mawhai o le tangata e whai mea umai tono le kalesia. Ia polo wainga, ia po so se environment la. Tono whai ngā luenga malo manatu wana oe ma whaia o na le leia i mea uma. Pea whai te whaia. Whaia na oe. E te manatu fwoi oe te tau na whaia nei mea uma. I nei awatu ai se wha mama a venga isi tangata o lo o iei lo si o si a manga nai te iei. E i teimi whape nā i o tātu loto, tātu te manatu ai, a le ai oe, o le leise mea. A ele whaia na oe, e uni whaara malawe mai nisi, e le lei fwoi se mea. So you don't need anybody. You just want to do it on your own. Ai ngalo ia joy. O le tua na maia mea ia joy. O le tua foi e mawhaiona tue avese ina mea na ia joy. Pea whai e te whamaulunga. Pea whai tātou te pride. Mo te whamaulunga. Tātou manatu. A tātou le ai le se mea. No. Serve in a humility spirit. Au na i se nganga loto maulalo ma whapea. I need my brother. I need my sister. I need everybody. Because if we work together, then the load is going to be light. O lea mama aile, lea venga. Mama aile ngā luenga. Share. Delegate. So stangata, so se au na leia, po se whai au le lei, po se tei le lei. He know how to delegate his responsibility. Na te tu ina atu, I ana teitai, I ana leaders, I alanga venga. Na mama aile ia lea. Ai lolo tau whai tō ta se sia. Wha mai e tero ia mose, sole mose, e ke oki e lau menga e whai. Ai wha mai tō ina e matua mose. Te mira o varusfuru mose. Wa vese mai no a tol varus. Ai matua tua ila i e tero. Lona father-in-law, le ta mao se pora. Non tō lua. Ai wha mai tō ina. Ai au vai mai tō ina ia mose, sole. Wa ai as ka sole ua matua le ai ama se poto lona mavofo. Se vai la le la oki le whainga o ia. Wha masino mea le tai limus furu. Wha masino mea la haiti. Wha masino mea la papoa. Wha masino mea whiololo. La aku I le whawhikauri. La ama. Ala to te le io. Ova mal 3 miliona tangata. Mauti noa taunga ingi leaders le lei. To tonu lei. Multitude of people. Ala te un whai mose whai. Mai e tero mose. Tofi ni au te tai. O le tai toa salau. Tai toa limus fulu. Tofi te tai. Ia nā te tai. La tu te whaia mea la iti. Ai ni me te tele. Ngā mai le ia o le boss. Wai la ma nei o le fautuanga I e tero. La men tupu. Kama kua seki al toe te ina mose I lonto to o le nuu to tele mo le whainta. Lona winga isa. Why? Because he delegate. Ua tufa atu ia responsibility. A mai la mea I tātou, a tele mea I tātou, a otau te manatu, a pea oe. Le aila, o au lai kaunga, pule ai mea uma, whai au mea uma lava, le ai, e taimi e, whao ngā ele conscience, whao ngā mai whau, I loa, ia e whaingo fie, ma le lei ma mautu, ma le lei sa tina ina se mea. Pea whai e share le responsibility, mantua le lei. Wana oe lava, wana o fo I o sina vaenga o le tino a tō se mea.
E te tau ai ona, ngā lue whātasi ma isi tangata uma. Whaamarusia isi e whaia whātasi mea uma. O nisi foi taimi, ia, wai nofo peona u taua. Wai nofo whātustusa fua oi isi tangata, ma la tō mea lofa. E mawhasia I lava o manatu, mai whapea o te whātau wā, o te le loa whai, mea lai whai e le isi tangata lale. A waila le leanga o le mea o le au o mai lo mau whau. Man tua lei o whaamnuina le tua tangata o mai mea lofa ese. Mai sili atu ona ma lie le leile whira ngalo le tua isi au mea lofa le titile na nei lo le tangata o lo iai mea tele ai leo ma whai ona whao ngā ina mo se vi ingo le tua e whape foi. Le wha tele ina o lona malo. So you are unique in your own gift, brothers and sisters. E te maua lunga lava o e ma e sili lava sili whanga le tua ia te oe lava. E tusa o le mea na ia te oe. Nesi meta a wata tu te o ina mai le whata o tole. O le lea iu se mai maua o le taimi. Nei mai maua o le taimi e le to lua le ana. E le lima ma le lua. Man tuana maua loa ta le ni au nei e to lua. Le na mua mua ave iai. Le lima ma le tas. A lima ma le lua. Na ono le ngā lulue. Ngā lulue whatasi. I le taimi e tasi. E ui nā malanga le pule I se taimi umi lava. Ai sa le I maua e nei au auna se taimi. E le tau whaatele tali fo I se uma le pisi I ni ala ua pisinisi na whaia o na whaato a amatai leo ngā lulue. Pisi I whapese tau umi se tau mate ele taimi e sau aile matai e whai loa le. Amata lo ngā lue ai aile talata lo saulu matai. Le iei negotiation whapena na whaia. Straight away, a maua loa ngā lulue loa. Whai loa ngā lue ngā. Ne li whatali. Sai loa se whate, e loa mai e se whate I te inga le lei le to lua lea. Au na e, fo le lei, I lo la ua feeling ngā ma le whaia loa au noa ma se whatali. Awani e whatali mō tai au, e tau whaia ai se mea e ma whaia o na whaia I le aso le nei. Don't wait for tomorrow, for something that you can be able to do today. Wala si mea tātou te loa, mana tū o tātou le whatali, e toi e whio mai lava Yesu som tō whawhine. E toi fo I mai lava le pule, e le whapela alua ia e whaavavau, e lei e toi fo I mai le pule. Whata oto lefa mai, e ui na uminaru, ai na iei le aso na toi fo I mai whapena, o mai Yesu, e ui na talinga tā, e ui na umi na alu Yesu, ai te li tonu leo kiusiano iei le aso, e toi e whio mai e Yesu. E ui na umi le teimi sa malanga I le pule, ai na fo I mai lava. E whapena fo I la Yesu, iei lava le aso e toi e whio mai o ia. E pei o le toi fo I whafo se I mai o le li pule, I le tala lea, e au noa ma se I loe la uli ia. E whaapena fo I le whafo se I o le toi e whio mai Yesu, I le si tianga e au noa ma se I loa. Awa e whafo se. It is a sudden return. Ia le mea tātou te wawai e usum tu wawhine lei, whataoto, o le whai unga I, o le accountability, po le tali atu o le auli. A le la usau nei, le la usau le pule. A le la tali atu le auli, e tu sama mea la, na tu atu e la tau. Sai lo le lei e ni au na tōtoro. E sau lava la tau mtaisi aso. E te tau la na tali atu, e tu tūlu mo le pule, ma tali atu, e tu sama mea na au mai e la tau te ngā lulu ai. They are responsible for this. They are prepared. They have to prepare to give an account. Vatu se tali. Hapena foi tātou awa, e tau ono tātou sau niuni e tali atu. E tu sama mea uma utu ina mai ai tātou sum tu whawhine le tātou te ngā lulu ai. Sa tali atu au au na e to lua. Ma whaateli atu mea sa, ma tali atu, whaali atu mea sa la ngā lulu ai I le nei teimi umi na malanga ai le matai. O I la ua lava oni au auna. Sa wha maoni. They were faithful servants. Fōlinga mai sa wha wawina pēa le tūlanga. Wha pisinisi I nei au auna e to lua. A o alu ese le la matai. Sa tu tō le fatu. Wha wau pēa le whainga le pisinisi. To tō. Alu le.
le products mo mai le siva ngol tupe ya tu voices tu nga invest le loa pe na teu le loa ina ia mo mai se tupe tului ringa sa fainga luenga they work so hard e te tau no whaateleina mea uma wai ai tātou usum tu whawhine aisa e whaalau tele ai le malo le tua a o le i toe a fio mai Yesu o e ma o au na Yesu Keriso tau no tātou ngā lulu e pēa e whinau ina e whaalau tele le malo le tua mana tua e leo se malo whaale tino o lono inga e le fuaina i le tele o ni a tātou mea ni tupe mani account o lo le bank ai fuaina i tangata au na e ustai mga lulu e wha maoni wha tasi maisi tangata e whaalau tele le malo le tua i le lalulangi i aso nei o le a whaatele ina le malo le tua pe a whai o mai ma tātou wō ma tangata o tātou ainga tangata ese ma tangata leilo loa le lalulangi mai whea pe au mai tu tonu o le malo le tua o lona malo le asili o na matanga o fie i se aso pe a whai e to tele mai i ai tangata o tangata na ustai lana upu ma ola i le ami o tonu le tua o le tala le leia le tua usum tua whawhine e ati na ina le malo pe a whai tātou te tau atu le tala le leilea whao ngā ina e atia e aita ngata o le malo le tua to edify the people of God ile upu lea po le tala le leilea e tātou lea whionga le tua na watu lai au na e to lua ia a le account po mea umasa au mai ele matai whaatasi ai ma mea whaasili mo whaaluaina ai sa te tau ai ona toi a watu i le tua mene usum tua whawhini ona o le tua e ona ina mea uma so we have to give them back e le te tau no tātou tāwhia fia wa o mea le tua tātou wa ai le taui the reward e le taui atu au nei e to lua i ni tupe usum tua whawhini e na taui atu i lo la ulu fale atu i lo la tau ele oli o sanga e oli ma fia whaatasi ai male ali pule i lona malo. So they enter into the master's joyful palace and kingdom so that they will enjoy together in that kingdom. Ile malo Keriso. O mta po lusu mon fasa ta tu tela noa sa au inai el tulango le toe fio mo Yesu le fa tau I fa oto nei. O nei me uma lava oni ia oni fai longa o li ungo nei au ngā tupulanga tātou te iai, pi o mafui e o leongi me whapena, le lalolangi o lo tātou ola I nei usum tu whawhine. Ai sa uni atu mo le amteina o le nofo tupu Yesu, I lona malo mo le awhete usanga o le mileniuma, I lunga o le funga e lele. Fa mai le vai upo e sfulu man tolu o le mta upulea, lusu man fa. A o le tu mause I o le ngā tanga, e wha o le ina o ia. Le wingo le au ne tu mau ma le wha maoni se I o le ngā tanga. O le a wha tanga ina o ia e ulu whale atu I le malo Keriso I le lumanai. O se tau ia matua I maua lunga ma le matautia le tāua. Se o tātou mawhau whau I le matua tele o tupe e maua I nei tāleni. Ai si o tātou mawhau whau fo I la I le sili atu o le maua lunga ma le tele ma le matautia o le tau e maua le tangata e tū mau ma wha maoni lana au nanga I le ali I se I o I lona toe e fio mai. E le mwhai on kompele tele o miliona iang tātou anoe nei. Ma le manuia le ulu fale atu le malo Keriso ma sauni uni atuai mo le ola e whaavavau I le lumanai. A le visilila. Ai ale au na pai e. O le lilia, sa te tau o nā lue, e whaisa ngā luenga. Sa te tau nā lue invest, pe whaatau, ma whaia se whaasilinga mo le tāleni na watu e lona matai. Ai alu matanu. Ai alu tanu le tāleni palpala. O se au na pai e. A oru ese lona matai, o alu lana malanga. Ai alu moe, ai alu tanu le tāleni. Ai ma se mena whaia.
Sa mana o mia e le matai se whaasilinga o lana tupe, o lana tāleni. Ai sa mai mau le alu o le tangata, nei matanu le tāleni. Le ai se whaasilinga na maua mai ai. Mai ale ngana au whai pisinisi. Time is money and money is time. O le teimi, o le tupe. Le anga a moku lo le a fo ile. A motu lo le whai o le, whao ngā le whai o le alu ngā luenga, le teimi le ngā lului o lau whai ngā luenga. O le fo se tupe. Se whai mos wha te ngā whai a holiday wha solo a ko la whai teimi umole, ke leo teimi ole. O le tausanga ia lau whai ngā luenga, o luenga. O le a le fo se tupe. So wa pero lau whai business, time, lo luenga, o le ngā lului, whao ngā le teimi. Whao ngā le teimi ngā lului, lau whai ngā luenga, isa, o ngai mau ele tupe. Al men tupul tangata le tu tasi sa nofo le lei. Na nofo le lei ya nofo fo e mo le tupe tono ele. A ele o sana tupe. Le ai se fasiling. Ai sa o le tupe e te tau nofo le tono le tupe. E ngā lue ai. Ala nofo le tupe tono le palpala. O le vainga le nai loa il tangata lea na whaonga ina le tupe. O le tangata e paie. He's a slumber. He's lazy. Amen. O le taimi o atamu ma e vausom to va fene. O le taimi lea na. O ata to va vai ai. O i le mea atole le tali le li leo te le feita wina langa te le feita wina. O lana tali atu o le tali whaafia potoa. Nofo matu wa i le pule. Tu wai el pule me uma ia ngā le le mausa whasilinga. So he blamed the master. Taimi o atamu eva. Na iele nganga le tonu o le whātuanga e tena. O le tua ina e sa tani o le atua. Sa iloa le atua ina e o le atua i le whātuanga e tena. E na ufai atu le ngata ia eva. I le fea o le atua ia ila ua. Ina ua ia na ia ila ua se mea e te tau o na popula i o la mata. Ma veha i la ua matua. Se vai al tua inga, se vai ai ele. E fo le tua inga le anga le ngata satani i le. Al ti Apollo i ele. Tua i le tua. Ili se seo le mea le tua le fai. Na ele kenese mta upo i tolu. Pe uma le mea lea. E manino mai i. Le tūlanga o le nofo o le tangata matua e tua i le tua. Ina ua ia le maua le manuia ma leo lai whaamau. Te leo tangata nofo matua i le tua. E manino nei vai teimi le so te leo tangata o la tu fisilingia le tonu. Ma le sa o le tua. But so many people are questioning the sovereignty and the greatness of God. Fisilingia tangata le matau tia o le tua. Ono o meu tupu mo puapua ngā o leo langa le nei. Fisilingia i tangata. Tu wai i tangata le tua. Ai wane ngala tātou. O le atua ia. O le atua. God is God. O ie pule i mea uma. O ie pule leola. O ie pule leoti. O ie pule ele. Ele toe whaamaloloina. O ie pule ele. Ave o le ola o le tangata. O ie pule i mea uma. Pule le atua. Ele se me tātou te tua ina ele tua whapese se le tua eleanga le tua isa. E o mai ele mālaia ia i tātou. Ele i fia finau le li pule. Ele i fia finau pe ono whaitauina. Ele i fia finau atu i le li whawalwalea lea. E tusa o lana finau mai malona whawhia poto. Le au na pai e. Ai nei e whao ngā ina na i alawa upu e na whai mai e whai e lona whamisinonga. Na e wha upu mai e luka le tala lava lea e wha upu mai e luka e wha pe. Luka sfulu iwa wha upu e lusuma lua. Le au na lea ngai, le tali lea. A le lipule, le tala lava le tasi almane e o le wha upu ngā luka le wha upu mai ai. Le au na lea ngai. O lau upu lava au te wha sala i ato e. Ua e ilo lava o au le tangata whainta. O le awa ele mea na au le tuina i lalo. O le sele fo i le saito na u le tuina i lalo. O lona winga. E le ai lava se me to si o el tangata lea. Tangata pai e lea. Aisea. Wa le le mai e. O le whaafia poto. O le pai e. O le wha maoni. Mea lava e ono le maua e le tangata le ola e wha vauma le manuia.
Vai vainga umai au lea i le li whawhia poto lea. A le sau e tuwa ia le atua e ona mea. O le whaasala. O le tangata pa ie usom tua whawhine. Le whaamaoni. Whamai e upu i nā tongi atu ia o ia i whawho le meolo i el tau whaitangi a we ma le lili vau o nifo. Lo inga o le awhi e whawavau. Ai ese mai whawhia ngai ma le mele o i elisi tō lua. O le mele o elisi tō lua. I nā ulu whale atu ia. Ulu whale maia i le manuia. Ulu whale maia le fia lo wali. O le tauile nā. O le tangata whaamaoni. Bia. Ono mawai atu la ia leo le tātou whata oto le nā. Tātou mei atu le mwhi whai upo e tō sumaltasi o le wha sumalono i ele whata oto. I mā moe ma oti. The parables about the coats and the sheeps. Foi te wina foi sina vaenga le titi. Ma le tō sumaltasi pe a saula tali o le tangata e lono mamalu. Ma le au angelu pa ia uma whaatasi mai on ti ai lea o ia e lono no whaali i mamalu no ingo le whaamsinonga. E whaapoto ina fo i ona luma o nu uma lava o na tu ese ina lea o i lātou e ia e pei o le leo mā moe e na tu ese ina o mā moe ma oti. O na tu oi lea e ia o mā moe i lona i tu tau mtau. Oti i lona i tu tau ngā vali. Lua e alfa i tau ngā la ngai. Whaisi umi atu ngai lalo e o whai upe fast follow ma leono. O le whaata oto nei, whaata oto fui whaata tau, i le sauni uni mo le tāpina pena o le whanau o le atua molona toe a whio mai i le whaamasinonga. Le tau mai i su le mea o le hatupu, wai fōliga mai. E peo se whaata oto le mea lea. O le mea moni lava. O lo o iai nei le lalolangi, o le tupu le lalolangi le taimingi, le ola whaatasi o mā moe ma oti. Ola whaatasi tangata e pei tutusa uma. Aina o le li e sila fia makilia i lana sila le ese senga o tangata. O lo o iai le teimile nei. Whaongaina i Yesu le tala lea. Tala masani i mea o tangata whai whaatoanga i tono i uteia. I oti ma moe. Whaatusa i ei o tangata o lo ola whaatasi le neila langi. Ai ei le teimi e whaamasino i na ai pe atoe fio mai Yesu. Ta uale. O po le whaamasino. Langa i tolu whaamasinonga, na ta ofo i se tasi o po, na ta mai. Usam tu whaafine tolu whaamasinonga te tele o lo whaatali ai le au kerisiano. Na tonu e leo i ele au kerisiano, i isi whaamasinonga, pe a whai tātou te manuia le whaamasinonga mua. Whaamasinonga mua utau o le whaamasinonga i le alofa, e le nofoa o le alofa tu noa. E whai e lumo le nofoa li o Yesu Keriso. Tau o le pima, e le upu eleni. Mingo le whaamsinonga, e whaamasino e Yesu, i le aupa ia po le kale sitia. E leo se whaamsinonga, e toe maua ai se whaasalanga, fo i lea e condemn taise si pe toe, ave ese mai ai le whaoletanga po le olawa, wa maua le tangata. E lea i e leo se whaamsinonga mātu iawa pe na o ngā luenga whamai, whaamsino ina ma, su ina tātou ngā luenga i le afi. Ai loa ai le tūlanga tātou te tutu ai, tātou te au nai, e tu tonu o le mālo Keriso Yesu. Whaamsinonga lona lua, le whaamsinonga mālo, le iai le tātou noa i, e le whaata oto le nwhai Yesu. Whaamsinonga le whaia, pe a toe fio mai Yesu, pe a umo le fitu tau sanga, o pōpua ngā, ia po le, vai a Samuel Muli o le whengai ngā le atua, e a malona nuu o Israelu. Nam sinonga le whai el whungai le nei, lunga le whungai le nei lo langi, whai e Yesu Keriso. Ai e malisi whaamsinonga le nofo alisin sina o le atua. Whaamsinonga na e whaamsino ai satani. Mai lato uma o e na leo stai i le whionga le atua. A tato waila i whai upu nei, pe ono whai te wina le amtanga. Tato te mawai ni mea se tolu. Mene tolu o le atu tupu. I le unga o lo langi, le taimi o le a whio ma Yesu, po le unga o le fitu tau sanga le loinga, wa uma le dispenso ni le tatu te iai. A walu le fitu tau sanga, e to vai le dispenso ni Yesu so ma iai, po le afe tau sanga o le millennium. A ila le fitu tau sanga le pe ona utaua, popo ngā Iakopo, o lona whai unga lama,
o le a tutupu ai, le a tupu ai, le mea le nei po le whaam sinonga lea. E tolu lani mea ta ua lava lo a mai ai tonu o le, o le tātou, ta upu lea po le whai upu ia, tolu tasi o le whaono, o le memo mua, o le ai se tu ese ina, ma sorting po le, vai le tua, ia vaenga e lua, me uma. Lua, o le ata wia ai ma moe i le manuia, ma le lontolu, o le a whaasala ina ai oti, i le malaia. Tatal no la le memo mua. O le ai se tu ina. There will be some sort of sorting, sort out le tua. Na mo le fai upo e tolu tasi, e o le tolu le no fai te uina. E tu ina ai e le tua me uma, vai le tua me uma. Tu ai le pongi sa, tu mai le malama. Tu ai le mama, tu mai le me ele lea. Tu ai le lei o le atu ina mai le lei mai le me leanga ma le inusia. Tu ai mea matanga mai le mea matangofie. Tu ai le malaia mai le manuia. La asot, la atminga la tu ina Yesu Keriso e le whamasinonga leo malo. O tu ainga manu ne e lua e peo na uta, ua mtatu whaitawina, o le oti ma le mamoe. Ia e whainga lava o nei lo le lei, le se senga o nei manu. Ona e le ngatai, a o nei na tutuli atu e le whaifatu anga ia mamoe nei e te tala le paha e ho whatasi lungo maua. Tai tutusa le lei ai le vai atu iai. Tau fulfulua, fatasi, ia, e tai tutusa o latino, e tai tutusa fo o la leo pe awhitangisi. Nge whainta. O tu ese ina la o tima mamoe, o se mea lava o masani e tangata iu teie e peo Yesu. Ia e mise lava ia tangata whaifatu, anga isa, o aso uma. E o fatasi e mamoe lungo le maunga, ma ai fatasi, ma ola fatasi, ma whaifai mea fatasi, ai teimi whapitola ba. E whai eire tu ese ina lea. E matua i lole leia la e mamoe ma oti. Ia se whai longa po lea le whai longa e whai atu la tu leo mamoe. Leo man. No mai lole lalo e o mai lava e o lava mamoe i le pito e tauna o iai. Ai o oti i le tu e tauna o iai sa. Malama le lei i le leo o le tamai mamoe. Alus tanga ta siasi mata i na te leiloa. E na te leiloa, e matua i leiloa e tanga ta siasi, po fele ma moe au fele, le oti. Leilo po lale se senga o mei e lua. Ai wana o le leo tanga ta ona la fumanu. Na te ilo le leia, isa, o ia e masani e ilana la fumanu. Fa pena fo ilale sila Yesu, ilana la fumanu, ia po tanga ta o ola. I lunga o le funga le temi nei. E mese a tangata i tu tonu le ekalesia. Tangata u whai muli a te ia. So o le leo ma moe le leila. Peo Yesu. Na te ilo le leila. A good shepherd will clearly be able to distinguish. Leo le se senga. Between the sheep and the goat. E le ilo le tangata lea sia kulfatoanga. Au Yesu. Kasi alanga vai. O nei loa ma moe. O nei loa foi oti. Ia, na uta ual mele ana fila u launga le matua kalesia, u fatulo le matua kalesia, o ei loa la. Po o e la se oti po o se mamoe le taal ni. Ia alu kari, aisa. It's a reality. O gaming, ia kaunga i loa i el tangata. Po o ai kongua ia. Aisa langa le ola fifilo ia mamoe ma oti. O ai le oti, o ai le mamoe. O se vainga o le ai pe a fio mai Yesu i lona mamalu. Anyway, fa mai le Ioane se fulu vai po lusu mal fitu. O a uma moe e fa alongo mai i latou i lo leo. Wa o lo fo i latou. Wa latou muli mai i a tau. A fio mai Yesu i lona mamalu. Nena o fai tawina ma nofo i lona nofo ali. O le asi o ina e le to tele o an au angelu. Ma le to tele o tangata o le atu tu i luma o le nofo fa masino Yesu. Ma o ina o le a fai a Yesu le tu ese ino i tu ai ngā tangata e tō lua. O i la tu o la sa mni o fale atu i lona malo.
o le millenniuma, le afe te usanga. Mai la tau e o le afa pe atu isu, ulu fafotui e le meolo, i ele tau whaitangia we. Ma le lili vau nifo. Whaipo, tolus fulma le lua leno whaitawina. O lo ele upu, nu uma. All nations, every nation. Whapelon whaitawina. E wha poto ina fo i ona luma o nu uma lava, every nation. Ona tu ese ina lea o ila tau e ia. E pei ole leo ma moe, ona ia tu ese ina o ma moe ma oti leanga o atu o le fama, po le tangata e ona lafu manu, tasi alana whaili o mai manu, ia to e suile si to e ngā whaili, no inga lau atu, o oti le me taungo iai, o ma moe le me taungo i, o ilo le leia ma moe le me taungo iai. Aisa, langa i teimi tu ese ai teimi ta ua, teimi e sele ele fulufulu, ma teimi e ave ai o le a fasinisi o ma moe ia pe iei ma fuanga elena tu ese. A lo te utala wha ngā mai i Yesu me i le aso, i leo langa whai yaso whai so. Ia mai ai le tu ese ina o tangata i le teimi o lana wha amsinonga. E wha amsino e malo, e taua o le wha amsinonga o malo. A le wha amsinonga le o tangata nuu ese. I nuu ese, ma tangata foi o le nuu o le tu. E wha mai isi tangata o le wha amsinonga le wha te tauanga Israel. E uni ngale a tato. O le ai ei foi ma tangata o nuu ese. E to toi lunga o le funga ele ele le teimi lea. Oe o le a tu maupea i lunga o le funga ele ele. O le a le a whaina i la tau. I sa wanga le manu ai i le teimi e sa wai. E ei lava le tau tele o tangata o nuu ese o la iai. E wha mai fo isi manatu o ma moe ai o tangata o tangata o Israel, mautino le ave uma, o whaatanga le mo tangata Israel, o tangata nu ese uma, mautino, ai rute tununga ele wha penal, whaingo le whaamsino ngā le tua. E whaamasino, ele whaamasinoa is ethnics, it's not a, for lele according to your ethnics, but it's according to how you live your life. Po e whaafeona ola lo o langa, ele teimi na, teimi muli na o le a, whaurufale le maa lo ke riso, ai ei tangata o le a tutoi lungo le funga ele. Awa al teimi ngā woifo e whatasi e su malana e kāre si tia na awere si tianga. Amen. O le melo na lua la, ne nau ta ua nei me tolu. O le ai le taui e taui ai ma moe e whai tolu whae o le whase fulu. Ma moe pe ua, pe na sau noa momo iai e su e o atu i la tau lona i tū tau matau. Sa no Yesu fa pe o mai o tou e o fa manu ye ina e lo tama. Pe o tol fa nga tolu lima. Fa manu yanga le tua e ta ina i ta tou i mele le uma le langa. O mea mai le tua la o fa manu yanga le tua e ta ina i ta tua ta tou man tua uso. Tua fa fine. O ma fai no ta tou walo lo fa tu le tua. Ona ua mua ia lofa mai o ia ia i ta tou o lana fa nau. Sa no Yesu fa pea ia fai mo o tou tofi le maa lo wa saunia mo o tou. A o le i faa vaina le lalangi. Se mea mahata ngofia usum tu va fini lo tātou loa. A le i na fai le tua le fofanga le amtanga. A wa oma na fofua le tua. Ma ia saunia le langi le manuia mo lana whanau mo i tātou. Peo na ie le verse le fai upu tolu suma 5 fast fulu. Wa taua Yesu ngā luenga le lei. Mea uma sa whaalia e maa moe na lātou whaia ia teia a o le i whaia lea i soo, a o le whaia lea i soo se tangata mawhatia, mativa, fia ai i le lolangi. Mai sa auto whanga, sa auto whanga ia tau, sa auto whainu ia tau, sa auto asiasi ia tau. Ai lei ma se taimi ngā siasi ai ia mā moia, wa mele ngā lenga tau ia lauri o lātou ngā luenga na whai. Ai lei ma se taimi ngā oe lauri ia siasi Yesu se whalpui le ai, o mea ngā luenga le lei good deeds ngā lātou whaia a o iai i le lalolangi. Lea o tau ia ai i lātou. Tau ia lea, tau ia i le manuia ma le ola e whaavavau. O whauru whale i lātou le mā lo ke riso. La tau te mau vatasi ai mo le awhi tau sanga. O le melon tolu, o le ai fo le whaasala mo oti. O
O le verse 41 fasu maltasi waru sa o ai Yesu le aute le autu o le tulanga o le tau i o le tangata e ola fa le tu mau maola le matau. Fa mai le fai upe fasu maltasi o le fai atu ai le o ia i e o ilona i tutau ang vale o tau ua whaafanoina o tau. O ese atuia o tau o ese atuia ia tau i le afi e whaavavau o saunia mo le ti Apollo mana au angelu. Tau tia. Ia, o le eternal fire po le afi e whaavavau. Mai Yesu o saunia mo le ti Apollo mana au angelu. Tau pue whasuma le lua e o lava le whasuma lima. Wailo ai po le ale mafua anga na lato mau ai lea whaasalanga ma tau tia. Mai Yesu e le ai masenga luenga ngau tau whaia. Sa aufia ai, tau tele i whanga ia tau. Sa aufia inu, tau tele i whanga ia tau. Sa au le pui pui, tau tele i whanga. Luenga tā ua. Tā ua ia Yesu. Ngā luenga le lei tātou te whaia o tātou e tono la nei kalesia. Whai mo tangata o loo mana o mia sefso soani. Whai mo tangata popua ngā tia. Whai mo tangata mātitiva. Dono winga atu se si whaapunga e tā whai e me uma o ngā luenga le lei. Po a ngā luenga le lei o lo e whaia mo le atua. A e ola ai ma e soifua e tono le kalesia na e te ola ai, na e te au au nai, na e tātou te au au nai le atua e nei vai tau. Ngā luenga le lei na e tau i ai oe. Mai foi le whalinga sumal wha. Whenka o whaibu sumal tolu lo i se mau maseng tātou whaalongo i tunga mau, teimi o maliu. Amu ia le e oti o ia keriso. Awa oa o tau ngā luenga ti ngā e muli mai. Your good deeds will follow. Muli mai ia te o tau. Tawi ia le atua. Ia, ona umatua ilo lea o le discourse lea Yesu, ia po le mta upu fo e lusu ma le lima. Umatua ilea. So o tua ilea mo le mta upu lusu ma le ono. Ia, le la wa amata inga. Ese la le mele wa amata. Le la wa suile. O suile e la fo le ata ato. Ma uma ia tala no Yesu. E ilo ai le wha upunga. E ilo ai le wha upunga la mtanga mta upu lusu ma le mai. Ua whaai o Yesu o ia upu. Upu uma. Ona fetala ia tuailea o ia i ona so. O le vesili. Ua whaai o Yesu o ha upu uma. O ha upu uma i whame o wha uma Yesu. O lana discourse mon muli. Ia atu ufo i sesi whapunga. O ana o onga umalava na ia a o tuai. Ai mai se lava lale o onga mon muli lea. Da o onga tau ole Olivet discourse ia po ole o onga wha Oliveti. Le wingo na whapunga e lau skola o le o onga lea na whai e lungo le maunga o Olive. Da o onga lea lefta uang tatu tala noa ai mal teleo mea mātungo fie mwhaata oto. Na umaloa. Ona liliu i wholola Yesu mo, ia, whai loa atu loa i ona so, ia i latou, o mea e tusa o na ho o mai i le lumanai. E leo le lumanai se teimi mau, but a very short term, luinga, o le a whaalataina, o le a o Yesu i ona pupua ngā. Mai Yesu, o le atu ina atu au i o latou lima ina ia whaasatarina. Ia maale mea mo ia, ele o stei mo mua leo whaitu e Yesu i leo li ia. Sa whai loa fo i Yesu i ono so mo mua, o nei mea uma, o le a whaia e tangata lau whai lotu ma le awos taulanga, o le atu ina atu i o ia i o lato lima, ma o lato whaasa tauro i a te i stei. O le tala no atu Yesu i nei mea, mauti no le lei Yesu i nei mea uma, e tutupu tonua i le paseka. Ma leo o toe lua aso o le paseka, e fofua ia le vaso mulmuli lea. For the Holy Week po le vaso mulmuli a lea. Amata mai lea sa lau pama, sau lea solua, sau lea songofua, sau lea solua, luinga o lea solua le, fōlinga mai o le solua le, tala noa i le discourse mulmuli lea. Ai fōlinga mai toe lua aso, po le fiafi leo le stofi fai ele paseka mulmuli. Wa le taiminga e amatai i ale sapati i o le aso sapati tangata iuteia ia po le paseka. Le la wala talata fa mai la Yesu
ua ele o te umi fai po lua fa mai o to loa a ma vai aso e lua lo ringo to e lua aso stof aso lua le ai aso lulu a stofi loa mai a ma vai aso e lua ona fai ai le o le paseka e tu ina tu ai fo ila tali o le tangata po ia ia fa sa tauro ina talo fai ai Yesu sauninga o le paseka e a sauninga le ai o le famantunga it's a feast a celebration feast e commemorate ai le leo le tua na i fai el whaalo tanga mo le nuu o Israelu au iei e kupito na ile e soto sulmo le lua. Sa wele angelu le oti whatunuine le tua la latu la o angelu la angelu e ma ile malai e mulmuli fasio tia iul mutua uma tangata o ai kupito ai ia whapena ona lolo li pesini le isopo ia matai ia lentil ia po mo meo pou whaalava o tau whaitutoa o te aluatu o na whaasawina lea pe a whaiele toto o le manu. Ia a oinana, oinana lea na whaiele le paseka muli muli, o le mili paseka mua mua i tutonu ai kupito, ai li o ese mai. Lea lae wha manatu e tangata Israelu i tausanga uma. O ila le paseka le tausanga lea. O lewa na walo ia ai e Yesu i ona so, ai le malam lama, o le aso tonu le paseka, o le a whataunu ina ai, i alona whaasautarina, a mata ona pōpua ngā, whaasautarina ai o ia mau atu ai o ia, i tulanga i le pule a Roma, ia maise foi ia o tangata Israelu lava. O le tusi la mate e lusum le ono usum ta whawhine, o le a umia e tātou se tala e whatatau tonua, e leo le lave ina e kupito Israelu, a le lave ina e le tua, o le tangata i le taulanga, o le ao sia e lona atali pele to tasi o le tamai moe na fasia. Ta upule lusum le ono, tātou te tala no ai. Luatua ia, le whaala teino Yesu, luatua ia no whaamsinonga, luatua ia no popua ngā, tele na kawa i tono na ta upule lusum le ono. Leo le a tātou tala no ai. O whai upuna e so ai, o lo i loa mai ai, e hei fili o Yesu i o tau pule tonu ala vai teimi tonu lea. Nea lava aso sa whaatelitali ai i ale au whaitau langa, to e ina le whale o Kaiafa, nai sa woina, whaatelitali le whale o Kaiafa, nai whai upo e tonu. Oi Kaiafa, o le osi tau lang sili, o tangata whai lotu, o tangata ita i lotu, o le osi tau lang sili, Kaiafa. A lai wha poto ai lau whasio tangata e avoi e tau pule whasio ti Yesu. Fa mai o lātou tau pule i se mai lei e mwhai ai o na poe ma whasioti i a Yesu. Oka. O tangata whai lotu ai. Pe o mea le mafia, fo ilele mea le auli i ele whai i. E pe elingi whai whi au e pe o mea le mafia, fo ilele. Le u tau pule i, ai tau pule. Whale lātou whono, il whale. O le whai whi auto ina. O le usaulang sili. A tau leo staulang sili. O le tangata sili leo na ta ua ele nuu atoa langa e. O le au aingo a rona. O le tangata na te amia me le lei. Whaia wha te inga lei. O tangata na te alue. Whai le tong yola le tong sala. I tau sanga uma. Mo le nuu. E se vai ele me le whai le whale o leo staulang sili. Tau pule ai o e whasioki ngaka. Oka le whale tonu. Ma whauwhaunga nei o le au whai lotu. Nā leo na tupu le mere nei. The spirit o le hate, spirit o le resentment, ino, fia whasioti a Yesu e sea. Papel la tumanam se ua lava le, ua kako fiu ho ni tangata ingo a Yesu. We have enough of him. It's time to destroy, to kill him. Se ngā kako umasiasia I mea ua whaia ni tangata maanga whamakalanga e whai mea e tātou. O mea moni lava. O matua I leai lava maseava no Yesu I manatu o nei tai lotu. Wa fiu, wa lava lea. Le tau ona wha umalo na ola. Wha peisi o latu manatu. Wha mai fo le Mesia, leai masana mea na whai ai tātou. He did nothing. He did nothing to the Roman. No conquering, leai se, o so whai leai se manu malo, leai se whatu I lalo Roma. Nea e tawang wha uma, tawang whasioti.
te vai e mulmuli tala no la Roma e mulmuli e ni mana tu Roma fasioti e tu Yesu ale awali o le fesili o le ale mea e te tau ona whaia e te tau ona whaia e nei o staulanga ma nei au staulanga rana me tau na tu whaia o la tu e te tau ona whai masui o le tu e au maia wha te inga le lei tangata e te tau ona la tu au maia wha lata mai tangata i le tua ai beitai o la tu wha ma mau tangata mai le tua o la tu te e le tua mai la tau o peise au pe ana utau peise au mafia fasio tangata ai le un tangata te lotu o fata stasi le fale o le tai o le mafia o ka iafa ma fa pe ala alu ja to fa inga sue fai ma la tu tau pulpulenga awani fa tau nuina ile mai tem tonu o le paseka nei esa nei te o tatu fa vesil tau langa le city le ai ia wai po pole fita Roma wa le silem ta fo yo fita Roma a o mo fista wa Israel o la tau e tau sil file mu la tau te vaia ka dinga fai tu to me uma tau sil file mu ele manga o la uri e fa vesi la le me utupu ile aso wa sili atu le mata tau o le awali il au te lotu e pulenga Roma na ilo la tu mata tau le tua wa popole nei te wa to sa Roma a wa le popole nei te wa to sa le tua a le utabu pule fasioti le atali o le tua le mesia le faola o le lantou lava mesia na wina mai le lantou e le tua mo le lantou le o vai atu ia wa e tato minute sfulu mal fai tu toi tala du tato leina e fia vala au mai ia na e vala au mai lea mai so finangalo tal no atu pea e fia vala au mai ia na e vala au mai la ia lea tato numero tolu fitu ta silima i tolu pe fia mai foi so sao ia pe mai foi so sili ele tato mata upu ne fiafi ia pe la tato tal no ai le wa mata na la tatu i popo ngā o le tātou li o Yesu, ke riso Yesu, amen. Ia. E se ale mena tau pule ila uli e se le tau pulenga ma le fina ngalo le tua, mai se le whailo mai Yesu, o le paseka lava, e tau nuu ai lona whaasa te reina. Sa i fufua ngala au whaitau langa. Ai fufua ngala au whaitau langa, e le tusa ma fufua ngala le tua. Ia, patalo whatu le tātou walau, nunga lenga, talo whalava, Talo fati lau sunga, ponti. Tonina. Ia. Oh ia, malo lava. So i foi a joltina, ia. Bolo av noa. Aftai mo le ava noa, malo foi mo pu kalami mana ia le tu la le po. Lili. Ia le atua. Mana ia ia fa mala mala manga mai ne le mata upu a mata mai. I la ngo ho ile mata leni. Ia o mai ma moe ma oti. Afitai tele mo fa mala mala mai na o le mata upu o su e le mata upu e wone imisi ya te amo fa tali tai mi fa mala mala mai Ah lola afitai ia o ana le lala no usuli tai o le fale mai se watu e o tonga lo mata ia tale o ia tale lima le afia ia o o mai le fale se fa tali atu foi pra le mata upu la fa mala mala mai le nei o fa tai tele la sunga mo fa mala mala manga le mata ele tu ia le fo o mai le fa masinonga ta te wali fa ola fa tai tele lava mala mala ma tili e fo ia fionga le tua wai e monia e fai tau ia ai ele mala mala ma e fenumia ia el ma pau pau ia fionga le tua ai fa tai tele lava fa mala mala manga mai na ia pe fo tale ia le lima ma le lua ia ma le tasi ia pe ia o fata oto ia le e au mai le fionga le tua ia pe ia o le foi e o mai nei vai tau tatou o le e ma wai foi tanga tanga lue ia ma au o nei le tua e fa tele la sunga mo le fa mala
manga me ta upu. Ia, lango atu ai lau po kalame. Ia, vai aso ma le vai aso. Ai, lo fatele asu mo oi fa per foire. Ia, isa ako ro tu mai le foi. Ia manu ia le foi. Faftai. Faftai ya tol tinanto ni na fa manu ia tu le tu ya tu faftai tele la val lango mai. Ai fa manu ia le fiafi fa le tua. Me se foi ni vai aso. Ia so foi ia mo le tani. So foi. Ja, wat talo fa for lista to lau, talo fa. Ah, por pasio. Ja, malo, oi le sa no fa mole lau. Jacopo. Jacopo. Sì. Okay. Malo check, ja. Sa no mo lo. Kaya o suma foi ale. Sama mamanga foi e mo ia kake fai kaua ia kus poia bo kave lokuma falongolongo ia saka ikasi ma longa pena ai sa kala le kuso le fai kau sa o kus poia a o kula le vai nga marko ka langa ka ofisi ja ole no piko sirira nga fia i ngepo kalami ali paftai kaya ke ole so paftai ka fare so ku ele ka ngai nga ya o kele foia so soangi foia kai i kula vate ni o le kelo ke mi o penga o faso foi de vai asuren que é lo kalami le ke le awara le feeding of ya u ingo wa makano fano o mai e ke le ho ia waranga sa o no ngale pi e a mai anxiety ngale ka ika makulanga va pena ngale pi papopole ka ika ngale ai ese ho ia o fano o lo fano o lo koe rewind koe. O ke whainga ruenga ba o whaunga ngala u YouTube o ke e whaila u mei o wharinga o ke wharongolongo ai o ke wharongolo o vai de kere me ea o koe ki o karame le koe wharongolongo ai kere e kere le rui kaue mai e ke au vi nganga ne ko ya ska kaya ko ai ole nge pokalan fa kai mor fa so ni si fiau que ne foi fa so mai so se wala e sa ora ngano le ko ya ka wonga ya kalo mo yero so ko palo no foi le vai aso yoi va te le lava e akopo malo lava yo lo te vai kula lisi last week ole fo inga yo o lua mantonina fa te le ha toma fa alfani muselina e mal te le fo fa te lango mai ya to le uso ta uso atu yo e akopo ya so fa do ngole share kui ngai ya e fa manuele to ya to fa te vala mai Manuel po le vai aso. Ya, so foi ya, fa so foi. Ana ya, el fa so a Tonina ma ya kopo ya, le o sa visita tu volau. Talofa. Talfa tu tatu volau. Talofa la. Talofa. Oi, anti Oli. Oi. Ya. So le kape la le kiora ngi. Ha? O le kape la o le ki la le kiora ngi ko le longa. Ya. Yeah. I like the way you say it. Yeah, foot. Imeya ku vale au ngai o ko ai. Kasi le si ai fiele si ai. Ka mai la le pa ye ma le pa ye ngalo le tu. Angal kasi. Le angal kasi. Ai ka nga pa yo fie ya wala e lo fole tu ku fa mai. Ai fa lo mai ngale mo le loku e ka ki ma lo si fi ngalo isi. E kangiro ko fa kuma ka mafo fa uli fanyo Yesu sa ka ulo e ka ya fa ia ka ka ula malo lo e pa lo mai fa pena ula e ka pu ai mele tu ala ko kle ba ye le o mar mla mele tu pa le nganga
o ni pasio Ya. o la e wa mai le tu le lu fengila la ya fa ya pe ka pila mira ku mai o fa pe lo sala mo fa ko ese la pa la la ko o fa da nga makanga mai le mele male lo ku le male ali kau noti mai Israel ali oli o kau noti mai ke le Israel ia fa la fo e pai ya le lo fa le fast food ka tanga le ba ai pa lo ka le foi mai ia pa lo le ngi yo po ya Roma foi la ta wele ke si lo fi ia tu tau ye vesi mai o le vanga fio Israel so le au fia misa ke le fia kau ke Israel so ia ba ya me so ye wa la no ma par ki kele alo fai o ka fe pia sa ka ye oli ia angole fenga ka ele ilo mai ya le tu le makanga pelo mai history le ya Adam and Eve o lai ke le si pu ko le fa mai le yon bomua sai le makanga le upu le tu le upu le tino upu ya le ha ye skeleto ia ala ya se si upu le tu le upu ala ngele se si kai mis fa ro ai uile o ka se makanga o fi le lo fo le tu and see why okay fa ka ua le si mau le se kuspa ia ma ke kangi mau fa ma pa ma ko le fa mai o le kingdom of God in heaven ma lo le tu le lang il fa pe ma le le la lang le ka uma pizza fa mai o le righteousness peace and joy the Holy Ghost fa mai o le anyo tonu o le file mu o le anga pa ia ia ma fa le file mu o ke le pa hoi fo ile fa nga ka me ka ke yo alfa ga wele lo ko mai o ka so ga fa yon kala mali fa alu ya awa ka tui fo nga le o maua ma ka fusia le lo po yesu o ka le fa ye ka le ko mai so fa ko es mai ale nga wo mai fa lo fa po me le fa yo ka pi le tu ele o fa ya ke vele lo fa ya ka la nga li lo fo nga o le siding you know there o le si furu hai ele mga fai lo po ngali de la fo kwa se me de la kilo e ka ke ave ngana ai ma ai le le tu ke le lo e fai mai fo ngi text ke le mga wa la fo ko e mai e pe o mianga e se le mangu yo le tu pe akai lo fo le o le tu fa le nganga wa le se wa mi ko lo pas yo se kulo ma le le a mi to le tu le ka ke vale ya i ka ye pe u ma ka ke va ye la le vole si o ye go fo ai se le tu e lo que ye fa la ko vos de vo nga le ka go mai pick me up ia ia me nga u ka le ko pisa yo ai na ya ka vo mai pia pa pe me ma ko i fe ma ka ke le anwa e sa ka vale i lai ko la nga i ka ya sila ya pa fo ya le lo fo le tu e o le ala tara bon fasio pa malua kulo le ku o le maka o kia me le sa o ye su sa ka yo o ke le me fa nga fa le mangu e si fa nga o pe la o va o maka e ku po o le men fa o ye su nga nga le sala po e o ka e fo ye le pipu de ka ele mako tu ka o le pelu i lo fa mo le pole fetule i ka ngol mele ya pa ma tule va ile sui le marca yo ko la ya le pio le langi sa sa inga pe ka va ile mali mali ko lo nga pa le ai tanga u pa yo limba le ang tala o va ile o me la nga fa pe ka agora foi lá o cara aí o street ma ave fa lá o ma o talo ma ka yesu o que sa o mal o seu agu furfalo bore ko ya lu afi ya fa o mai lolo finga lo oli se va tu le no ile ta tu va la ule ko bile kwa ya ma ko mai ke par sang fa bole le pa mai ngate ngai o bile tanga ta mo fa lo fa tai la mo no tina oli ya ta tu fele fele va yaso ya fa tai la va ya ta se fu ya ta tu va la mo muri fa tai zako ta lo fa alo para sunga pon ya ta lo oi le sa mo fa mo mole o Sally, oi, ya o long time for ya Sally of that long to lo su fonga. Ya sa no mo lo lang le o to e tasil ta minute. Ya yo e ponere vidia kwa e fa longo ula vai la por kala. Ya, have time.
ai vi ia le atua malona nga le o mangu foi o le lau sunga pa fe ngai ele ia ma ia ole maka punga lima a pon nada ia ole ma ia la fa longo le ni tapoka la me le maka pu le ngai pu o ke mi le fesilia ko kangaka ia Yesu po ala fe ia nga o nga makolo ai sa e fia mo se so ia ang fia foi nga e fia mo wai nga e fa pui ne fa penga ai sa u pa ia ai al kalila e selfa le fenga ka nga i lo ala le di ia awa anga makala ngi kangaka e au ke le fisi fa pengi Vale, o fa wat kadia e sule nga kadia e mai. E pe nga e fai e se kanga ka piko kiki mafaka ba. Ia. O nga ia lava le nga. Mali. O nga la nga makua ile mau kadia ilo makanga ka ia. Wa fesiri ngier va nga po nga fe e sunga e fia mau e se so. Alma ai arkadia le atua. Ole o le matano fienga o le alofa o le akua. Ia mele i le awas kaulanga sit sa o le sa nganga pon. O la ufai loko e ka pulpule alu fasio ki nganga ka. Ia a foi o pio le mea nga le o nga kula nga le o langa le kako. E kele le va ai le far kangaka. E fa madir kangaka ai ngalo si la fanga le tu le si la sila. Ia le tu. Ya, sali. Fa mo rolo fina ngalo langa lewa. Aftai tiri lava ilo salva ni fiafi. Aza to fele fele va yeso. Ya wale lei fa mania fole atua ilo sunga pa fengainga. Ya, so foi ya. To tali watu ya inga. Ya leo le anga lo fa malanga leo le atua yala. Tai. Ya to se lo foi le sikapo kala me mun mai vai aspo ya fa mania tele le atua ilo sunga poni marka po kala me ya me foi leo kan kali nge fiafi ka po le tio. Aftai, ya, so foi ya sale. Ka place. Ya, so foi ya. Aze foi. Ia o le tātou poklame whana nei, wa yaso la tātou whai o se talo. Ia vi ia oelo mātou tua. Vi ia lava lo swafa whau. Ia vi ia oe mai leo sa le la si o le ngoto le la. Aso le ola o le tangata e tauona. Whafo i atu oe. O le vi inga o le whaftai o le taulanga o le whamanu. Awa o aso te itasi e whaita wina o mātou aso le tua. Au whaamnianga ma mea uma wea o mea pefo ni fiafi wei whaamnia i mātou e ale lau fionga pa ia. Whaftai le tua. Vi ia lava o e whaamvau. Talo ni fiafi e whaamnia i utangata whatu mawina la upu i o mātou loto. Whaim whaamnianga nei vai taimi a mātou fola wai. E le soifuang nei. Whaamnia mai nei pō pe a mātou atu lunga o wala mese lau whainga luenga. Whamnia leo au nanga le tio Samoa, pulenga malau whinga luenga. Whamnia i au tangata Samoa umalawa, a mese mātou uma i lātou mafuta mātou taltanoa le fiafi whalong. Longo mai il bol klamere nei po i la upu. Ia iai au manuia i lātou uma. Ia tu maulevi inga i atu oe, le tu alta male alo male nganga pa ia vi i alama oe whawau. Ono Yesu o mātou te talo atuai. Amen. Ia, sa mol tātou proclame fona liva yaso tutu lau penga le loto. Il fa mo yo la tātou tu e felo e fo i le mai asfou e le teimi masani. Ia, pe a tātou au li atu le ola malmalosi mai le tua. Ia, o nei teimi, ia o la auto au nan lei, poni fonti, fa soi fuia mon nei teimi. God bless.